Я понимаю, каталог Бай, да? Нет? Трансляция идет. Для YouTube канала буду снимать. А с какого не знаете, кто не говорит? Так договорился с ним. Я не знаю, кто. Потому что я говорю, вроде сегодня кто-то должен приехать, если нет, то тогда мне нужно будет, чтобы понимать.
Святого. Любов Бога и ласка Пана нашего Иисуса Христа и дар єдності у Духу Святим нехай будуть з усіми вами. Мы идем до Тебе, Твои дети, Володарка, на нас погляди. С алтара ясный в образ Твой светить, Ты опека для нашей земли. Как мы прославили Бога и Ему доручили наше життя, нашу країну Беларусь и увесь свет. З розных кутков мы прибыли сюды у Браслав, у юбилейный год святого Франтишка, дякуючи за 35 год обновления костельных у Беларуси, за супокой и мирное небо над головой, за махчимость жить и прославлять Бога, працаваць, каб наша земля становилась еще больше пригожей. Вітаю усіх вас, дорогие браты и сестры. Особливо вітаю апостольского нунция у Республіці Беларусь арцыбіскупа Ігнація Чефалія, представника папы Льва XIV на нашей урочистости. Вітаю біскупа Юрія Касабуцкого, дапаможнага біскупа Мінска-Магілёўскай архідыяцэсіі. Вітаю шановного архімандрита Сергея Гаека, апостольского адміністратора для греко-католікоў Беларусі. Вітаю усіх святароў, ксяндзоў канонікаў, братоў і сясцёр законных, дыяканаў, клерыкаў. Вітаю шановных прадстаўнікоў мясцовай улады, старшыню Браслаўскага райвыканкама Алену Михайловну Бабінскую і старшыню раённага савета дэпутатаў Ніну Антоновну Пучынскую. Вітаю усіх прадстаўнікоў сродкаў масавай інфармацыі, парафіянаў, шматлікіх пілігрымаў і гасцей нашай урачыстасці. Вітаю таксама прадстаўнікоў масавай у вашых пиар. І каб нам быць годнымі ўдзелу у гэтай літургіі, перапросім Бога за наши и вам, браты и сестры, что сгрешил я думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, заўсёды Панну Марию, усіх анёлаў и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня. Да Пана Бога наш. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный и, отпустивши нам грехи, доведя нас до жития.
Раз ее заступництво учини, каб мы досягнули славы Твоих сынов и дочок в володарстве небесных. Раз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живет уедет Бога. Читання книги пророка Ісаї. Народ, який ходив у темрі, убачив світло велике. Над жихарами країни смертного теню зазяло світло. Ти помножив народ, повеличив радость. І он веселиться перед тобою, як веселяться у час жнива. І як тешаться при поділі здобичі. Бо ярмо, що гняло його, і кій на плечах ягонних, і розгу пригнятальника ягонного ти зламав, як у день Мідіяма. Бо всякий бот воючого жаўнера і оденне, забруджене кривьою, буде кинуто у пожар на ежу огню. Бо дитя народилося нам, сын дадены нам, і улада спочила на плечах його. І дадуть йому ім'я, цудовний дорадчик, Бог моцний, спрадвечний Отець, князь спокою. Буде великим панування його, і миру не буде конца. Над троном Давіда і над його володарством, якое ён умацує і підтримає у правосудді і справедливості. Нехай ім'я Пана прославляють вічно. Нехай ім'я Пана прославляють вічно. Хвалите слуги Пана, хвалите ім'я Нехай буде ім'я Пана благословлено, тепер і навеки. Нехай ім'я Пану сонця на заходу, нехай буде прославлено ім'я Пана. Узвышаний Пан над усіми народами, нами слава Ягоная. Ім'я Пана прославляють вічно. Хто подобний до Пана Бога нашого, який схиляє поглядеть на небо, на Господь, прославляють вічно. Читання книги Апокаліпсиса святого апостола Яна. Адчинилася святыня Бога у небе, і з'явився ковчег Його заповіту у святыні, і великий знак з'явився у небе. Жанчина, опранутая у сонця, і місяць під ступнями її, а над її і кричала від болю і покут парадихи. І з'явився другий знак у небе. Вось великий вогненный цмок с 7 головами и
а над головою його 7 диадем. І хвост його не змятає третину небесних і кидає їх на землю. І став цмок перед жінчиною, була, і народила яна дитя мужчинського полу, якое повинно було пасти народи, де їй було подрядиться Богом. І я голос і володарення Бога нашого, і улада Христа Ягоного. Гэта Слово Божие. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Пан з вами. Поводле Луки Святого Ивана читание. У той час Бог послал анёла Гавриэля в город Галилейский, названный Назарет, до девы, зарученной с мужем по имени Юзеф, с дому Давида, а имя девы Мария. Анёл, увойшовший до ее, сказал: «Видай, полной ласки, Пан с тобою». И она збентежилась от слов ягонных и разважала, что это за привитание. И сказал ей анёл: «Не бойся, Мария, бо знайшла ти ласку у Пана. Вось зачнеш у лоні своїм і народиш сина, і даси йому ім'я Єзус. І он буде великий, і буде названий Сином Найвищейшого. І дасть йому Пан Бог трон Давида, батьки Ягоного, і володарець буде над домом Якуба вечно. Як станется гэта, коли я мужа не знаю?» Анёл сказал ей отказ: «Дух Святый сиди на тебе, и моц Найвышейшего хине тебе. Тому и святое, что народится, буде названо Сыном Божьим. Вось и Альжбета, своячка твоя, и она зачала сына в старости своей, и уже на 6 месяце там, и ее называли бесплодной, бо для Бога нема нічого немагчимого. Тады Мария сказала: «Вось я, слуга Пана, няхай мне станется поводле Твоего слова». И одійшов от яє от нього. Это слово Пана.
Валадарка озеров блакитных, пред тобой на коленях стоим и с покорой узносим молитву. Брати, слови песні, які я узгадав на початку, слови у гонор Маті Божої, Браславської, адлюстровують головну ідею християнської віри. Вернуть чоловіка до супольності з Богом. Той супольності, яка була страчена праз першородний грех. І со стратою якої сам Бог не мог і до сьогоднішнього дня не може свого народженого від жанчини. Той жанчини, про яку сьогодні чуємо у книзі Апокаліпсиса святого Євангеліста Яна. І він каже: знак великий показався на небі. Жанчина, опранутая у сонця, і місяць під стопами у її, а на голові її вінок з 12. Ви, неба, святкуючи урочистість її у небо узяться. Яна перша серед усього чоловічого роду досягнула повні поєднання з Богом. І гэты образ жанчыны з кнігі Апокаліпсиса – гэта не просто пророцтво, гэта добрая навіна для нас, знак надзеі. Нягледзячы на небяспеку, у якой апынкая павінна смока, хоць той выглядаў мацнейшы быў да Езуса Христа. Як выглядала гэтае змаганне, мы добра з вами ведаем з мінулай гісторыі 20-го стагоддзя. Стагоддзя, якое падаравала свету, напэўна, не менш мучанікаў за веру, чым першыя векі хрысціянства. Тыя, хто па-людскі разумеючы прайграваў, абараняючы сваю веру, побач з Марыяй станавіліся вялікім знакам перамогі. Перамогі Христовай праўды і Христовай улады. Як на іншым месцы, кажа евангеліст Ян, цяпер настала збаўленне і сіла, і валадаранне Бога нашага, і улада памазаніка ягонага. Дзе ёсць тая улада, аб якой кажа Ян? Як можам яе адшукаць? І правда есть у тым, што мы не знойдзем яе нідзе звонку. Уладу Христа трэба шукаць у саміх сабе. Гэта праяўляецца в поглядзе. І як вынік у годным жыцці добрага чалавека. І таму варта сёння тут, на гэтым месцы, поставіць сабе пытанне: хто так насамрэч кіруе маім жыццём, кіруе маім сэрцам? Ці тое дзіця, народжанае жанчынай, якім з'яўляецца Езус Христос? Ці мог? Каму я больш давяраю ў сваім жыцці? Христу, Божаму Сыну, Яго Слову, ці ўсё ж такі цмок? Каго лічу мацнейшым? Божага Сына, Езуса Христа, ці д'ябла, вобразам якога з'яўляецца ось гэты апакаліптычны цмок? Ці разумеем, як, перадусім, людзі веруючыя, што канчатковай вечнай уладай і перамогай з'яўляецца сам Езус Христос. Ягняці для нас стаўся хлебам, які корміць нас сваім целам, мы прымаем падчас кожнага чынам тут, ужо на зямны грэх. І так, менавіта так, дзейнічае улада Езуса Христа. Дзейнічае яна і мае сваю сілу над сэрцам чалавека. Тытул нашай
Працаваць з Марыяй. Гэта азначае жыць па Богу. А праз у ўсёй нашай краіне. І таксама ва ўсім свеце. Альтэрнатыва гэтаму выбару, на жаль, не выглядае так прывабна. І мае, на жаль, таксама супрацьлеглыя наступствы. Адрынуць Хрыста, не прымаць яго навуку, пагарджаць ёю, гэта азначае зноў пачаць будаваць вавілонскую вежу. Ведаем аб гэтай пабудове з кнігі Насаты ў сваёй энцыкліцы Magnificat Humanitas. Сучасны свет, маючы сёння як ніколі, як, кажам, прадвінутыя тэхналогіі і перадусім штучны інтэлект, зноў стаіць перад спакусай будаваць вавілонскую вежу. Інакш кажучы, жыццё без Бога і паводле уласнай маралі. Асцерагаючы перад такой перспектывай, папа у гэтай энцыкліцы між іншым кажа: выбор заключаецца не ў тым, каб проста сказаць так ці нет тэхналогій, а ў іншым. Ці будаваць Вавілон, ці аднаўляць Єрусалім. Ці выбраць уладу, якая хоча падпарадкаваць сабе неба, ці народ, які ў прысутнасці Бога працуе разам, каб зноў узвесці сцены якой жадае сёння кожны народ, кожны разважлівы чалавек. І таму сёння тут, ля ступ нашай нябеснай маці, просім, каб яе заступніцтва той, якую ушаноўваем і даручаем ёй сваё жыццё, з'яднала нам вось менавіта такую разважлівасць. Няхай навучыць нас выбіраць тое, што па-сапраўднаму служыць дабру чалавека і хвале Божай. Няхай нас паяднае са сваім сынам. І няхай кожны з нас калісьці за апосталам Паўлам скажа: жыву ужо не я, але жыве ува мне Христос. Гэтага жадаю сабе і гэтага жадаю кожнаму з вас. Няхай Христос, яго боская моц, яго улада, якая ёсць уладай любові, паселіцца ў сэрцы кожнага чалавека, у сэрцы ўсёй нашай краіны. Няхай гэтая улада пераменіць нашае жыццё і ўчыніць нас падобнымі да Христа, каб нашае жыццё было жыццём. Веру. Сына Божьего.
Святкуючи урочистість Маті Божої Володарки Азору, праз її заступництва до Божого трону узнесем наши супольные молитвы. Разом з Маті Божой, Маті Касцёла, молимся за святы Касцёл католіцкі, каб захаваў сваю беззаганнасць Христовой абранніцы. Цябе просім, разом з Маті Божой, королевой апостолов, молимся за святого Айца Льва, присутного сярод нас апостольского нунция арцыбіскупа Іньяція Чефалія, усіх біскупаў і святароў, каб прыкладам свайго ахвярнага служэння садзейнічалі пашырэнню Божага владарства на зямлі. Цябе просім, каб мы сярод узброеных канфліктаў, тэрарызму і нянавісці умелі сведчыць аб любові Бога і неслі ў свет зерне міру, згоды і прабачэння. Цябе просім, разом з Маті Божой, Маті милосердності, молимся за тих, хто аддаліўся ад Бога, каб адчулі материнскую любов Марії і праз яе поєдналися з Христом, Божим Сином. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. разом з Маті Божай, успамогай хрысціянаў, молимся за пілігримаў, якія з даверам складаюць свае малітве ў доме нашай Маці, каб іх просьбы былі выслуханыя. Цябе просім, разом з Маті Божой, Володаркой Азоров, молимся за нас, собраних каля алтара Пана, каб, ушановуючи на святейшую Панну Марию, мы так само были годными принять полноту Божьей ласки. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Боже, выслухай молитвы Твоего Касцёла и праз заступніцтва Найсвятейшей Панны Марии, отуляй Его неспынной опекой праз Христа, Пана нашего.
прымі гэтыя дары, якія мы табе прыносім, аддаючы пашану найсвяцейшай Панне Марыі. Няхай нам заўсёды дапамагае Твой Сын, які стаўся чалавекам і аддаў жыццё на крыжы, складаючы табе беззаганную ахвяру, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Гэта і справядліва, слушна і збагавенна, каб мы заўсёды і ўсюды табе складалі падзяку. Пане святы, Ойча всемагутны, вечны Божа, і каб мы аддавалі табе належную хвалу, благословляли Тебе и прославляли. Я на простение Духа Святого зачала Твоего одинородного Сына и за наша Пана. Праз Яго Твою велич прославляют хоры ангелы, якія заўсёды радуюцца перад Твоим обличчем. Просим, кабы наши голосы долучилися до их, разом с ими ускликаючи. Сапраўды, Боже, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры узяў келіх і зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць.
это великая таямница веры. Успоминаючи смерть из мертвых, повстання Твоего Сына, ахвяруєм Тебе, Пане, хліб життя і келих збавлення, дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Recordare Domine Ecclesi Tue tot orbe diffuse, utem in caritate perficias, una cum Papa nostro Leone et Episcopo nostro Alech et universo clero. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто Твой ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужили удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Богородицей Паннай Марыі, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі і усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Божайче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас навчив Єсус Христос. И пристя спалцы нашего Иисуса Христа. Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Со
покої, Пана нехай завсюди буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свет, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. За момент отбудется святая коммуния, святую коммунию будут раздавать святары, и им будут служить скауты, и у скаутов раскрытие крыласка, будут блакитные зонтики, капачное было, где святар уделяет святую коммунию. Святый
Милосердный Боже, отдаючи пошану Наисвятейшей Панне Марии, нашей Мати Королеве, мы приняли Наисвятейший сакрамент. Покорно Тебе просим, учини, как мы могли стать удельниками вечной гостиной в небе, раз Христа Пана нашего. Зараз адбудзецца акт прысвячэння Віцебскай дыяцэзіі Маці Божай Браслаўскай. О Мария, Мати Божия Браславская, мы, Твои дети, хочем отдать Тебе во властность наше сердце, нашу працу и отпочинок, молитвы и надеи, каб Ты, наша Мати, могла распоряджаться ими, як своей сапраўдной властностью. Под Твоей опекой и кіраўніцтвам мы хочем выконывать все, что в наших силах, каб на нашей земле было моцным владарство Христа. Мы жадаем, каб Христос посядил в сердцах ступов и вплыву усялякого зла. Да поможи, каб суженствы наши были святые и трывалые. Каб не было помеж нами ненависти, а только братняя любовь. Каб молодь наша горнулась до Бога, а дети имели добрых батьков и были невинными. О Мария, дай нам веры, дай нам святых пастыров, отуляй опекой тых, кто шукає своего покликания, и дай им отвагу идти за Божьим закликом. Заховай святого Отца Льва XIV, біскупов, святаров, и все духовенство у святости и одинстве. Да поможи, каб усе мы стали уластностью Твою и Твоего Сына, нашего Пана Иисуса Христа, якому належить хвала и воларення, праз усе веки вечные. Слово апостольской нунции Фали. Carissimi fratelli e sorelle nel Signore, al termine di questa solenne celebrazione desidero esprimere la mia profonda gratitudine a tutti voi, pellegrini della diocesi di Vitebsk e di tutta la Belarus, che oggi avete camminato verso questo santuario della Beata Vergine Maria di Braslav, luogo dove la fede del popolo di Dio si è mantenuta viva anche nei momenti più difficili della nostra storia. La vostra presenza numerosa e devota è un segno eloquente che la luce del Vangelo continua a brillare дall'interpretazione. Я хочу выказать мою глибокую удячнасць усім вам, пілігримам з Віцебскай дыяцэзіі і з усёй Беларусі, якія сёння прыбылі ў гэты санктуарый Найсвятейшай Панны Марыі ў Браславе, у месца, дзе вера Бога del presente, dalle incertezze che attraversano il mondo, dalle ferite che segnano le nostre famiglie e la nostra società. Come l'angelo disse a lei, così la Chiesa ripete oggi a ciascuno di noi: non temere di credere, non temere di sperare, non temere di testimoniare Cristo nella vita quotidiana, nelle relazioni, nel lavoro, nella scuola, nei momenti di prova e di consolazione. У гэтым санктуарыі на беразе возера Брыгаты Марыя прымае нас як сваіх дзяцей. Яна заклікае нас не паддавацца страхам цяперашняга часу, няпэўнасцям, што ахопліваюць свет, ранам, якія пазначаюць нашыя сем'і і нашае грамадства. Як анёл сказаў ёй, так і касцёл паўтарае сёння кожнаму з нас: не бойся верыць, не бойся спадзявацца, не бойся сведчыць пра Хрыста ў штодзённым жыцці,
у адносінах, на працы, у школе, у хвилины выпрабаванняў і суцяшэння. Il pellegrinaggio annuale che oggi si conclude non è soltanto un gesto di devozione, ma un cammino spirituale che ci ricorda che la fede cresce quando si mette in movimento. Штогадовая пілігрымка, якая сёння завяршаецца, гэта не толькі акт пабожнасці, але духоўны шлях, які нагадвае нам, што вера расце, калі знаходзіцца ў руху. Maria stessa, dopo l'annunciazione, si alzò e andò in fretta verso Elisabetta. Un gesto semplice, ma decisivo, che rivela la natura missionaria della fede. Anche noi siamo chiamati a questo dinamismo evangelico, una Chiesa che cammina insieme, che ascolta con attenzione, che accompagna con misericordia, che serve con generosità, che non si chiude nelle proprie sicurezze, ma si apre ai bisogni del popolo di Dio. Реальний жест, який раскрывае місіянерскую прыроду веры. І мы таксама пакліканыя да гэтага евангельскага дынамізму, быць касцёлам, які крочыць разам, які уважліва слухае, суправаджае з міласэрнасцю, служыць са шчодрасцю, які не замыкаецца ў сваёй бяспецы, але адкрываецца для патрэбаў Божага народа. Oggi desidero incoraggiarvi a custodire la bellezza della tradizione cristiana, che è ricca di fedeltà, di perseveranza, di testimonianze luminose. Le sfide del nostro tempo chiedono credenti capaci di portare consolazione, di costruire ponti, di seminare pace. Maria, donna del sì, ci insegna che la missione nasce sempre dall'ascolto della parola e dalla docilità allo Spirito. Сёння я жадаю заахвоціць вас берагчы прыгажосць вашай хрысціянскай традыцыі, багатай вернасцю, трываласцю і яскравымі сведчаннямі. Выклікі нашага часу патрабуюць вернікаў, здольных несці суцяшэнне, будаваць масты, сеяць мір. Марыя, жанчына, якая сказала так, вучыць нас, што місія заўжаецца. Lasciate che questo santuario continui a parlare l'udine o una semplice eredità della tradizione, ma diventi vita, che è una fede che sostiene, che illumina, che apre strade nuove. La Belarus a osservare, ma che si impegnino con il bene comune, la dignità di ogni persona e per la pace che tutti invochiamo. Вяртаючыся дадому, вазьміце з сабою ласку, атрыманую сёння. Дазвольце, каб гэты санктуарый працягваў прамаўляць у цішыні вашага сэрца. Клапаціцеся пра тое, каб вашая вера не заставалася толькі звычаем ці проста спадчынай традыцыі, але каб стала жыццём. Няхай гэта будзе вера, якая падтрымлівае, асвятляе і адкрывае новыя шляхі. Беларусь мае патрэбу ў такіх хрысціянах, якія не абмяжоўваюцца назіраннем, але са шчодрасцю прысвячаюць сябе агульнаму дабру, годнасці кожнага чалавека і міру, об якім мы ўсе молімся. Affido ciascuno di voi alla materna protezione della Beata Vergine Maria di Breslau. Lei che ha custodito la fede di questo popolo nei secoli, continui a vegliare sulle vostre famiglie, sui vostri bambini e i giovani, sugli anziani, sui malati, su coloro che portano nel cuore preoccupazioni e sofferenze. Vi accompagni con la sua tenerezza e vi renda testimoni credibili del Vangelo. Давяраю кожнага з вас матчынай абецанай свяцейшай панны Марыі Браслаўскай. Яна, якая ахоўвала веру гэтага народа на працягу стагоддзяў, няхай працягвае чуваць над вашымі сем'ямі, над вашымі дзецьмі і моладдзю, над пажылымі людзьмі, хворымі і тымі, хто носіць у сэрцы клопаты і пакуты. Няхай яна суправаджае вас сваёю пяшчотаю і робіць вас надзейнымі сведкамі Євангеля. Con affetto e gratitudine porto a tutti voi il saluto del Santo Padre e la sua benedizione apostolica. Il Papa vi è vicino, vi sostiene e prega per la Chiesa in Belarus, perché continui ad essere segno di speranza, di comunione e di pace.
e la Vergine di Braslav interceda sempre per tutti voi. Amen. З любов'ю і вдячністю передаю вам усім привітання святого Айца і його апостольське благословення. Папа близкий до вас, підтримує вас і молиться за Костюл у Білорусі, каб ён і надалей був знаком надії, єдності і супокою. Няхай Маці Божая Праславская заўсёды заступаецца за ўсіх нас. Амен. Слово старшыні Браслаўскага раённага выканаўчага камітэта Алены Михайловны Бабінскай. Совета депутатів прийміть щире віншування з релігійним святом у гонор Маті Божої Браславської Володарки Озеров. Римсько-католицька церква у Браславському районі – одна з шматлітіх конфесій, яка уносить певний уклад у розвитті соціального служення, підтримує міжконфесійний діалог і умацовує громадянську згоду у нашому громадстві. Дякуючи опеці католицьких святарів, реалізуються важні освітницькі програми. Молоді прививаються коштовності сім'ї, патріотизму і моральної. А католицьким святарам за великую в наставництве, за то, что вы обуджаете у сердцах людей милосердность, спачування і жадання робити добро, за великий уклад у доброупорядкованні території вокруг храмів, які сьогодні з'являються не тільки місцем поклонення і становляться живописними узгорками і озерами, кропками притягнення для туристів і паломників. У гэты святочний день жадаю усім небесної допомоги у вашим непростим, але радісним служенням на користь Римсько-католицької церкви і Республіки Білорусь. Моцного здоров'я, благословенних поспіхів у справах, довгих годів життя і опеки Маті Божої. Со святом! Слово подяки кусташа сантуария ксяндза Станислава Жиглуда. Дорогие браты и сестры, урочистость Маті Божої Браславської Володарки Озеров з'являється важною подією для вірного Божого люду, для усієї Вітебської дієцези, для католицького костюла на Білорусі. Бо усі ми, які сьогодні тут присутнічаємо, узнесли молитву подяки і просьби не тільки у своїй приватної інтенції, ale w intencji naszej krainy, w intencji chorych, cierpiących, tych, kto znajduje się w składanej życiowej sytuacji. Bo każdy z nas pragnie trwać z Maryją, sławić Boga i budować spokój. U swoich sercach, napełnionych radością, my poniesiemy podych uroczystości Bogorodzicy u naszej ziemi, na miejscu pracy i odpoczynku. Jak kustasz sanktuaria od swojego imienia i od imienia monaskiej supolności ojców salwatorianów za udział u dzisiejszej Eucharystii szczerze chcę podziękować. Apostolskiemu nuncju Republice Białoruś, arcybiskupu Ignacjo Cefalia, wasza присутność to wielki honor dla naszej supolności, duchowna znaczność dla diecezy, świadomość, że my mamy suwiać z apostolskiej stolicą. Ordynariu Witebskiej diecezy, biskupu Alechu Budkiewiczu, naszemu gospodaru i pasteru, za natchnioną homilię, jaka dopomoże nam znaleźć siły nieść światło wiery u codziennym życiu. Biskupu Juriju Kasabuckiemu, dopomożnemu biskupu Mińsko-Machyłowskiej archidiecezy, za to, że znajшов czas i przybył na świata, aby rozdzielić radość z wiernikami Kościoła.
Niechaj każda ziemia, jaka z waszych róg przyjęła Boże błogosławienie, będzie szczęśliwa i pełnej lubowi i zgody. Archimandrytu Siergieju Gajeku, apostolskiemu administratorу dla Greka-Katolika u Białorusi, diakonom i wiernikam. Świętaram za wspólną Eucharystię i służenie przez sakrament spowiedzi bratom i siostrom zakonnej wspólności sióstr Eucharystak, jakie pracują u naszej parafii. Starszyni Brasłowskiego rajwykankama Alenie Michałownie Babińskiej i starszyni Rajonnego Sowieta Deputatów Ninie Antonownie Puczyńskiej. U waszej osobie chcę tak samo podziękować wszystkim służbom, jakie dopomogli u organizacji religijnego świata. Słowy wielkiej podzięki liturgicznej służbie, katolickim skautom i ich duchownemu kierowniku księdzu Olechu Chmyłku, młodzi za przychórzy śpiew na świętej mszy dla pielgrzymów, choru z Nowopolskiej parafii Najświętszego Serca Jezusa Chrysta i jego kierowniku Inie Szpilewskiej na czele z proboszczem księdzem kanonikiem Aleksandrem Czajkowskim, Radio Maryja, Katolik Baj, katolickiemu wieśniku, wszystkim środkom masowej informacji, dobroczynnej organizacji Caritas, pielgrzymom, jakie przybyli na dzisiejszą uroczystość. To parafia Świętej Trójcy z Wybokach, na czele z proboszczem księdzem kanonikiem Mikołajem Cichanowiczem, księdzem kanonikiem kanclerem Witebskiej diecezji Wiktorem Misiewiczem, księdzem Antonem Tyszko, księdzem Jałkienem Szymanowiczem, księdzem Olegiem Piotraszka i siostrami Franciszkami Misiami Maryi. Pielgrzymom z udziału na czele z księdzem Wiktorem Mieleszka i bratem Pawłem Raślewiczem. Pielgrzymom, jakie przyjechali na rowerach z parafii u Niebowziacia Najświętszej Panny Maryi z Mior na czele z proboszczem księdzem Andrzejem Kuliką. Pielgrzymom z Witebska. Od poniedziałku u naszej parafii odbywała się letnia szkoła kościelnego śpiewu. Wyniki pracy my сегодня poczuli. Szczerze dziękuję wykładczykom szkoły, Władimiru Nieudachu, mastackiemu kierowniku, głównemu organistu i kapelmajsteru Mińskiego Archikatedralnego Kościoła Najświętszego imienia Dziewicy Panny Maryi, Tatianie Brytko, harmajstroju Archikatedralnego chora, Brasowskiemu parafialnemu choru i jego kierowniku Inie Sapun, wszystkim udzielnikom szkoły. Особливая подяка parafianom za kłopot об nasz Dom Boży. Kwietki, jakie uście lata uprychоживають w naszej bazyliku, za постоянny dyżur i kłopot, aby każdy dzień wiery Kościoła byli odczynieni dla nawiedalników, za przybrany Kościół, za przyjętych i nakormionych pielgrzymów. Szmat pracy, niebacznej dla oczej, тому każdemu z was, kto zrobił swój wniosek w ogólną sprawę, szczera dziękuję. Szlak Maryi to posłuchmianność i zachowanie u serca усяго, co dotyczy Chrysta. I ona wiedzie do Jezusa każuczy, że On skaże wam, to je zrobicie. Постараем się naśladować jej cichą wierę i modlitwę. Постараем się trwać z Maryją, sławić Boga i budować spokój. A u następnym godzie szczerze wszystkich zapraszają u Brasław. Две коротенькие объявы. Первая – благословение религийных речей, які набыли подчас фесту, відбудеться після святої мши у костьолі благословлення. Перша. Другая – хтось згубив телефон і мобільний телефон і ключі. Вони знаходяться у костьолі у Захристи, можна прийти забрати. І слово ординарія Витебської дієцезії біскупа Олега Будкевича. Дякуємо
пану Богу за гэтую прыгожую урачыстасць. Дзякуем за сённяшняе надвор'е. Ведаем, якія былі прагнозы, і дождж, моцны дождж меўся скончыцца толькі о 2 гадзіне. На нас падчас літургіі не звалілася ані кропкі. Ну што ж, не было сёлета сонца, але варта прыпомніць сабе словы аднаго знанага нам героя біблійнага Йова, які казаў: «Добро мы прынялі з рукі Божай, чаму ж не можам прыняць выпрабаванне? Сталася, як Богу спадабалася, няхай імя Божае будзе праслаўлена». Ну і такі вось урок, між іншым, мы сёлета атрымалі ад Найсвяцейшай Панны Марыі, нашай нябеснай маці, разам з якой мы сёння тут сабраліся, каб праслаўляць нашага нябеснага Айца. Дзякаваць маці за яе нястомную матчыну апеку над усімі намі. І яшчэ раз ад свайго імя хачу выказаць шчырую удзячнасць яго эксцэленцыі арцыбіскупу Ігнацыю Чэфалія, апостольскаму нунцыю Рэспубліцы Беларусь, скіраванае да нас слова за тое, што ў яго асобе мы мелі тут сярод нас прысутнасць і папы Льва XIV. Эксцэленцыя, шчыры вам вялікі за гэта дзякуй. Дзякуй вялікі і за прысутнасць і супольную малітву біскупу Юрыю за яго паслугу тут падчас гэтай урачыстасці, братам і сёстрам законным, а дзякуй вялікі і шаноўнаму архімандрыту Сергею Гаеку за яго прысутнасць, за яго малітву, якую няспынна з намі у гэтым месцы не толькі ўзносіць да Бога. Пробашчу Брасаўскай парафіі, шаноўнаму кусташу гэтага санктуару, ксяндзу Станіславу Мжыглу, братам сальватарыянам, ксяндзу Лешыку Вітвіцкаму, ксяндзу Владзіміру Шыдлоўскаму. Дзякуй вялікі прадстаўнікам мясцовай улады, вам, шаноўная Лена Михайловна, за тое, што нягледзячы на ремонты, якія адбываюцца ў райцэнтры, мы мелі тут вельмі камфортныя умовы для нашай малітвы, для ўчарашняй працэсіі, за падтрымку і дапамогу нашай урачыстасці. Таксама вам, шаноўная Ніна Антоновна, за прысутнасць, за адкрытасць сэрца і за тую дапамогу, на якую заўсёды можам разлічваць падчас нашых урачыстасцяў. Вам, дарагія браты і сёстры, госці, пілігрымы, парафіяне, шаноўныя пілігрымы, якіх ужо ўзгадалі, якія прыехалі да нас не толькі з нашай Віцебшчыны, але з розных куткоў нашай краіны, з Гродзеншчыны, з Мінску. Дзякуй вам за вашу прысутнасць. Дзякуй, канешне ж, нашым шаноўным святарам, якія сёння тут прысутныя на гэтай літургіі, святарам, якія ў часе гэтай урачыстасцю спавядалі, ядналі нашыя душы з Богам, за іх малітву і ахвярную працу шчыры і вялікі. І заўсёды маюць для іх і адкрытае сэрца, і адкрытыя дамы. Ніхто, напэўна, ніколі не выходзіў галодны ці пакрыўджаны з гэтых гасцінных нашых брасаўскіх вялікі. Напрыканцы хочу просить вас, все дорогие наши гости и таксама парафіяне, на наступны год, на нашу урачыстасць сюды, у Браслаў, якая адбудзецца 20-21 жніўня 2027 года. Спадзяемся, што да гэтага моманту дажывем з Божай ласкі, з Божай міласэрнасці. І ўсіх вас будзе нам вельмі прыемна бачыць на гэтай урачыстасці. Вельмі сардэчна усіх запрашаем. Ну і не толькі падчас урачыстасцяў. Гэтае месца заўсёды адкрытае для кожнага чалавека. Як мага часцей наведавайце гэты дом Божы, гэты дом нашай нябеснай маці, каб дзякаваць, каб прасіць і праслаўляць Бога сваім жыццём. Усяго вам самага найлепшага. І напрыканцы гэтай літургіі папросім яго эксцэленцыю арцыбіскупа Ігнацыю, каб удзяліў нам пантыфікальнае благаслаўленне.
Ekscelencja, very łaskaw zapraszam. Adiutorum nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritui Sanctus. Идите у супокои Христа. Куда подойти? А он кто-то один выходит. Да. Она сразу. Пошли вот сейчас боковой.